ایوار باش کردستان ایوار باش کردستانیین لدیاسپورا و لهاویر دوره جیهانی هون همو به خیر و خوشی هاتن چارپل مدیا تماشاوانین هجا ام به برنامه یک نو یا دنگ دیاسپورا بوارنه هزار مخابن دلی ما گلکی خمگینه مدوان 2 سالین داویده گلک حسکرین خواه کسایت و خباتکارین ولاتی خواه ریوبر و ارگانیزاتور و ستونین جواکا خواه هم لکردستانی و هم جی لدیاسپورا و هاویردور جیهانی یک لدو یکی ونداکر خبرک رش لدو یادن بسرمده هات دلی ما جان دده ام بسینور خمگینن ام سرساغیه جمالباتان را جگل کرد و کردستانی را دخوازن بله تماشاوانین هجا گل کرد بناو و مها داویده دو کسایتین خوین هری پیش ین دیاسپورا ولاتین سوویتا بری دو ریوبرین خوین به امسال ونداکر ام چقس خمگین بن ده جیه خودهیه شش تیرمه برز یورا شامیل نابیف سروک ریخستنا هفکاری و پشتوانیا گل کرد و روسیای جبر نخوشیه ده تمنی 68 سالیه ده لموسکوای کوچا داوی کر. یورا شامیل نابیف ده سالا 53 ده لباجار تبلیسی یه گرجستانه جدایک ببو و بروخانا سروکاتیا یکتیا سوویت را یاد سالا نوتو یکی ده چیا موسکوای ولور بجیبویه. مهین ایشا هجا یورا نابیف حزم نکربو روژا 8 تباغه یا فیمه منوچه رش یا کوچا داوی یا سروکه همو کردین ولاتین سوویتا بری برز کنیاز ابراهیم میرزایف جی کرد. ماموسته کنیاز ابراهیم ده سالا 47 لارمنستانه هاتیه دنه پشتی شر قرباغه یا دنابینا ارمنی و آذریان ده که سالا 88 رودا کوچی کازاکستانه کریه. بله تماشاوانین هجا ده برنامه ایرو ده مخواست امقالا وان هر دو ریبری کرد یه دیاسپورا سوویتا بری بکن. من ده هلبجارتنا میوان خواده قط زحمتی نکشاند. از نباورم کس بکاربه قاسی نویسکار روزنامه‌وان برز تیمور خلیل اف هر دو کسایتین کرد کج نیز و ناست بکه. از دزانم هون گلک جوا برز تیمور خلیل باش ناست کن لی از دیساد خوازم هنکی بحثا وی بکم وی بدم ناسین. برز تیمور خلیل بسالان در ردکسیونا روزنامه کردیا ریا تازه ده خبتیه و نها جی دمال پرا ریا تازه ده خبته. بسالان ردکتور رادیویا کردیا یریوانه بویه. جگره روزنامه کردیا گلوس کردا بویه لموسکوای بزمان روسی چاپ دبو. بسدان گوتارین وی د کووار و روزنامه ارمنی و روسی و هر وها هما بیجه همو کووار و روزنامه کردی بناو دنگ ده کل اوروپا و لکردستان دردکتن و دردکوین ده چاپونه. به گلک کسایتین کرد را هف پیوین چکریه نمونه هلبستوارین نمر جگرخوین و کنات کردو و گلکین دن. برز تیمور خلیل چند ساله اندام کمیته کاملا خواندکارین کرد لارمنستان بویه. پاشجی بویه سکرتر کمیته شورا روشنبیرین کرد لارمنستان. او یک جه اندام کمیته کرمانجی یا انستیتویا کردی یا پاریسیه. به سالان ریوبریا کاملا نویسکارین کردی لسویدیه. که تیمور خلیل تب خیر و خوشیاتی چارپل مدیا. گلک سپاس و خیر و خاشیات نتوید بینر علمه گلک سپاس که تمور یک جکتکار چارپل مدیای جی دمکت برنامه هیورون ده چارپل مدیا ده بره و دبر لبر از خوازم در فتیب کار بینم سپاسیات تبکم لسرناوی چارپل مدیا جبو کداته که تمور ام خمگینن ما گلک هجای خواهنده کر ما به مهده دو هجای خواهنده کر ام دخوازن
ev hefteyeke gelek tişt li ser kesayetiya Gorbihişt Kinyazê İbrahim Mirzoyev hat nivîsandin. Tu wek kesekî ku pir ji nêzik ve bi wî re kar kiriye û nas dike, tu dikarî ji me re hinekî qala wî bike kurtejiyana wî û hinek xalên giring yên xebata wî ji me re bike. Em bi wî dest pê bikin. gelek spas. Ez ê ji bo her duyan bêjim. Yura Nabiyev belkî gelek kes nizanin şêf redaktorê malpera me bû. Malpera me rêya teze ew du malperên cuda ne, yek bi zimanê Kurdî ye, yek bi zimanê Rûsî ye û du malperên serbixwe ne. Ew rêveberiya redaktoriya beşa Rûsî dikir, me redaktoriya beşa Kurdî dikir. Lê me ew hilbijartibû wek serredaktor yê her du malperan ji ber ku xwediyê malperê jî li Moskvayê ye, sponsorên me jî li Moskvayê ne û ew jî li Moskvayê bû. Lema ji bo organîzatoriyê ew serokê me bû. Ev yek. Ya duda Yura Nabiyev eva 5 sala ku di nav karê kurdayetiyê de ne. Wextekê serekê Komela xwendekarên Kurd bû li Gurcistanê. Dûra wextê tiyatra Kurdî li Tbilîsiyê hat damezrandin, kedawî têda gelek bû. Îja wext em divên Komela di wan da grupên kilam û reqasê hene, çûyîn hatina gundan heye, danûstandinên bi dewletê re hene, yanî hevpeyvîn û civînên gelek giranbiha hatine kirinê. Piştî wê yekê Yura wextê çû Moskvayê, komeleke dostaniya Kurda û Rûsyayê saz kir, ew jî bi fermî ye. Piştre jî dostekî wî gelekî nav û deng ku xwediyê malpera me ye, Zelîmxan Mûçoyev, ku 6 cara di parlamentoya Rûsyayê de hatiye hilbijartin. Yani yekemîn kesek ku 6 cara peyhev dikare di parlamenta Rûsyayê de cî bigire. Ew kesek ku wextê li Kobanê û Şengalê hewcedariya alîkariyê bû, wî bi milyona dolar alîkarî şand wan her du waran ra. Yani dixwazim bêjim xên ji van camerên me bîranî, yani camerên gelekî xurt li pişta me sekinîne, lema me karibiye di nava salan de karê xwe wisa bi serketî pêş de bibin. Ser Kinyazê İbrahim ez were dikarim tenê bêjim ku 5 sala di nav vî karî de ne, ew jî serokê Komela xwendekarên Kurd bû ya li Ermenistanê û ez yek ji endamên wê komelê bûm, yani ji wê rojê heta roja berî mirina wî danûstandinê me bi hev re hebû. û dûra Kinyazê İbrahim li Ermenistanê doktor û profesor bû, li Înstîtuta Pedagogiyê de serwêrê beşekê bû. Yani beşa zimanê azirî hebû li wira, ew rêveberiya wê beşê dikir wek doktor. Dûra di dema wî de nîvê xwendekarên wî Kurd bûn. Ew Kurdên ku li gundê aziriya Diman Azirî mekteb xwandibûn, dihatin wê derê diketine unîversîtê berdestê wî dixwandin. û herwiha gelek Kurdên ji Azerbaycanê jî dihatin li fakûlteya wî de ku wî serokatî dikir, berdestê wî dixwandin û yani pêş ketin. Piştre wextê Kinyazê İbrahim çû Qazaxistanê, wê derê jî Komela Berbank hebû. Rêveberê wî pêşin Ezîzê Ziyo bû, paşê Kinyazê İbrahim bû serok, eva 20 sala wê derê wek serok bû. Wê derê jî kesên wisa nav û deng piştgiriya wî dikirin ku akademîkê me yî li cihanê de nav û deng Nadir Nadîrov û gelek kesên din. û yan tiştê herî muhîm ku ez bêjim ji bo min gelek zehmet e ser wan her du kesayetiyên nav û deng de xeber dimin, ji ber ku min her dara jî weke bêje hema bêje her rû di nav peywandiyê
هر عالی دابم مثلا یا مالپر دا بی یورا شامل من دانستندن هر رو دکر جبر که مالپر ما ریوا دبر او یا روسی یا کردی هنگ جارا ترجمه لازم بود کردی بکنه روسی بکنه کردی ما دانستندن به هفته را دکر هنگ جارا یورا کنفرانس مزن درباست کنن سر پرسکری کن کرد و کردستانه و گلک ساعتی ناو دنگ تفدبون وک روحلات زان نافدار هنگ جارا حوجداری هبو که کسی کردستان دهاتن لموسکو راستی سروکاتیا روسیه بن او جی بریا یورای شامل نابی دهاته کرنه جبر که دوستنویه گلکی نمزن هبون که باوری بوی دانین او مالپرا ما گیشته وی درجه که خلق روسیه یعنی چاپمانیا روسیه که دخواست تشتکی بزن بسر کرد و کردستانه برای خواده مالپرا ما و داره هر تشت روزانه دهات تذکرن نوجن کرن یا کنیاز ابراهیم جی پیوندی ما زیده تر سر کومله بو او کوملا همو کردین سوویت ین کومارین جدا هفدو گرتن و به سروکاتیاوی کوملک دامزراندن او بو سروک و رهبری وان خیجوی که جی بربانگا قازاقستان جی هبو او سروکاتی وی که دکر خیجوی که یک بون تیوی هبو او جی وی وکر یعنی از خوازم بیجم اوان کاری که مرف آقاز کاری بکه گرکی کاری که دنی نکه لی اف هر دو جامعه جی کاری وانی دولتی هبون یعنی از نهاجی شاش دمینم که وانا چاپی را دیگهان افکار دکرن و اف هفگرتنا دناوا همو کردین سوویت دا و وانا ساس کرد و بری وان دا کردستانه یعنی پرک چه کرد که اف همو کردین کومارین یکیتی سوویت دا بری هفدو ناز بکن راستی هفدو بین لجوینا لکنفرانسا و هایوان جی کرد و کردستان جی هبه یعنی از نزانم هنه کس دبیجن کی دو سوان بگره یعنی و یکی نفکرین کسی دو سوان بگره امی نبینن جبر که کسی نوسا تونه که 5 سالی وی کاری کربن خنجوان هر جامعه لی امی او بنگه ها که وان هر دو جامعه دانیا امی سروی بنگه بخبتن حتی هنگ جاران پرس پیش داتن پس چه دبن سر مال پره از دفکرم هگر مجی یورا پرس کراوی چه بگوتا از وکه که بربریاوی دیسا کار دکم یا کنیاز ابراهیم جیوسا کنیاز ابراهیم مروک یوسا بو که لزانینگه درس دادا کسین دکتر جی یعنی اکادمیسین بو بخوا گلک کتابی وی در کتنه به گلک زمان کردی روسی و گلک زمان اندن و از پرشامه که هنک کتابی نوی کردی ین روسی من کرنه کردی لچاب بونه یک لدوزه چاب بود 2 جلده و 2 جلده دنجی کردستان چابون حولیره او جی به تیپن عربی چابون لی از زانم که هنک برهمه وی هنه که آماده نه او جی امه چاب بکن زودره که هایم رند جوان برهمان هیا جبر که من همو دانه هف و برف کرنه او کسین که سروی هلبست نویسینه کسین که بری 40 سالی گوتار نویسینه لروجنما کوبارا چابونه ما اوانا گش برف کرنه آماده کرنه کتابک جی قیزا که کنیاز ابراهیم به کچه که روس را به روسی نویسه مجی او ورگراند یا همه ویجی چاب بکن یعنی جمره دمینه که ام بیرانینا وان هر دم دل مدابه و سر بنگه ها که وانا دانینه ام کاری خواه بردوام بکن
بله ام همود بیجن ام سپاسدار کداوانن و ریاکوان به سالان کد دایه و جمره بکریه ام تنه کارن وقت گوت ام نکارن شوناوان داگرن لی ام کارن دریاوان ده بمشن ریاکو جمره بکرنه بشوپینن و تیده هرن ام هر سپاسدارن بله که تیمور رحمتی کنیاز ابراهیم الارمنستان تدنیه دور کوچی کازاکستان دکه و یورا نبی افجی لگرجستان تدنیای و دور کوچی مسکو دکه مرف دبیسه که کردین ولاتین سوویتا بری پر کوچ کرنه جوالاتک چون ولاتکی دن و سرگون بونه تو دکاری هنه که قالا تاریخ وان سرگونا و کوچا بکی و هر وها سدمین وان از دزانم تجربه تا گلک زانینا تا گلک که کنیاز بخوا گوتیه که ما دباوی خال جیکی بناخ نکریه زانی نا مثلا 200 ساله ام سریا و دربانن ام جوالات خواه درکتن در و در بون هنک یعنی پرانیا کردا سال 1915 دا وقتی قرار ارمنیا دا هاتنه لارمنستان او یکیتی سوویت بلا بونه جه ارمنستان او یعنی دخوازم برا بیجم او قرار ارمنیا کده بیجن سال 1915 او نه تنی قرار ارمنیا و قرار کسی نه مسلمان بوجی وکی یونان آشوری ازدی هات نقره یعنی مالبتا مجی دوان سال هات لی یعنی اگر امش تاریخ خبردن کرده هری پیشن که لسر آخا روسیه بونه وی شاخی نه سوویت بو یعنی قرنا درباز بوی بری 100 سال وان درا او کرده آذربایجان نه و کرده ترکمنستان نه یعنی بری تنه وان هر دو کومارا دا کرد هبون کرده آذربایجان بری 1000 سالی جی لسر آخا خامانه او د دما ایوبیا دا لورا بونه یعنی قوم و ایله و عشیره بونه ایوبی او واره آذربایجان بشک جوانا بندست ویدا بو پایتخت ویجی گنجه بو گنجه باجار آذربایجان دوامین نها یعنی جوی چاخی دا لورا دمینن بری 1000 سالا زیده تر جی لی کرد ترکمنستان جی او کرد بون که جو خراسان دم خواده هاته بون یعنی قرنا 16 دو وقت شاه آباس دا کرد روحلات بربون خراسان بونا پاراستنا سینوران و جمارا وان جی گلک بو بشک جوانا روی بو هات بو لترکمنستان ایجا پشترا سروانا کرد ارمنستان زیده بون که باکور هات بون لی هنه کرد جی بری وی هات بون نه مثلا مالبت همه دو وقتی خدا ده شر روس و ترکان دا سال 1828 1829 دا ج آلی بیتلیسه روین چونه آلی قرصه به فکر که هم دچنه روسیه جبر که قرص وی چاخی بندست روسا دا بو هم در دور گنده دیگوره و در گنده ما جیبون و هم دهاتنا عصبانتنه وی چاخی خلق روسیه ایجا دور وقت او قرص و دیگور و هنک اردهان و وان درا کدن دست ترکان هم مجبور بون که دست ترکا دیسا برون و هم روین هاتنا ارمنستانه کرد گرجستان جی جمارا وان چقاس هبه پرانیا وان اون یک ارمنستان چونه ورا جبر که وی چاخی تبیلیسی باجر بو جبو کارد چونه ورا لی گرجستان جی کرد بری هبونه بری 200 سال جی هبونه و پشترا از بحثا وی اکی بکم که چا لکومارن آسیا ناوین و قازاقستان کرد جیوار بود او جی کرد سرسینور ترکیه به ارمنستان و گرجستان را لواندرا دمان باتومی واندرا او جی وقت ستالین دا سالا 1937 و جارکی و جاردن جی 1944 یعنی او راقتان دا جیوار وان
شاندنا قازاقستان و آسیا ناوین بله هر زحمت جی که وان سالا شر بو سالا 41 یا 45 کرد ما دبرن لشکری که ولات خواب پارێزن ستالین جی مالبت وان کردا که چونه ولات خواب پارێزن بری وان ددا قازاقستان به ترین بار به مهان ری چون سر و سرما و برچیبون دا گله کس ریدا هات نکشتن و هات نمرن یعنی می تیوان جی اما ترین جی کی بسکنه و در ارد کلان چال دکنه یعنی اف زحمتی ها گله کی مزن دیتنه لی شکر ایرو را کرد قازاقستان یعنی جبو ما نها کردن هری که کار کردایتی دکن لوره یعنی اگرم باسا مکتب کردی بکن لور هیا اگرم باسا کومله خورد بکن یا بربانگی هیا اگرم باسا عرف و عددان بکن لور هیا یعنی بری سنتر لارمنستان بو پشتی هلواشین سوویت گلک تشت گوهری اگر وقت به امین باسویه که جی بکن که چه گوهری و چه ما گوهری کنم که اگر پرسیده ایدنه هبن کنم بله نهال کیجان ولات و باجارین سوویتا بری کرد هنه وک کرد چه مافیوان یه اتنیکی وک زمان وک دزگه آن وک تمثیل داری هیه تو کار به هنه کیش من باس بکه دویاب گری دایی تزانی بری باشتر بو یعنی سوویت پشتا ما بو بن سیوانا سوویت دا مکار دکر همو فینانسه کرنا رادیو کووار و روزنامه و کومالا جه موسکوه دهات جه سوویت دهات ایجا وقتی اولات هلوشا کومارا جی دهیلا آبوریا دا سست بون مثلا نمونه بیجم که لارمنستانه روزنامه ریا تازه هفته 2 جارا درد کد 14 کس تیدا دخبتین و پوست بلاف دکر و روزنامه ریا تازه ناوی وی دی کاتالوگا هم جهان ده هبو لهر جیا آبونه این مهبون پشتی سوویت هلوشیا ایدی ارمنستان گو ام روزنامه و نگرن لی دهیل آبوری ده ام نکارن لی کاری و بکن اون گره که بخواه به ریا سپونسرا و به ریا آبونه خادی بکن دناف کردان دا نه سپونسر پیدا بون نه آبونتی پیدا بو لماجی روزنامه ایروش 14 کسان کسک یان 2 کس مانه یا پوستجی بلاو ناکه روزنامه بخواه و کاغاجی در ناکه و تن سر اینترنت درد که و رادیو جی عینی وسا بری ده 12 کس کار دکرن نها کسک 2 کسن یا هر زحمت شی که آنتنا که کردستان گداری دکر او آنتنا را کرنه یعنی جمارا وقت رادیوی که ساعت نیوک بو هر رو نها داکتیه بیه 30 دقیقه یعنی اف همو دهیلا آبوریه دا زور لمدکه هم کتنه روژن تنگ دا لی دیسا جی هم کار خادمشین جبر که پر هف گرتنه که گلک خورته دناف کردان دا دناف کردن همو کمارا دا هم ده پاراستنا عرف و عادتان دا هم جی ده پیشخستنا چند و عدبیت مدا مثلا دعوتک چه ده حساب بکن جه ولادیواستوک 5000 کیلومتر تین جبو دعوت تین موسکوا یان تین ارمنستان دعوت تکن ده هیلا پیشگیری کرنه جی وک منگو سپونسر مالپرا مهیا و اوه 7 سال جامعی سپونسری هر دو مالپرا دکه و خادی و مالپره کرده که گله کی ناو دنگ دناو روسیه داجی لی اوانا کار قاوسا دمشینس جبو خاطر تو کسی جناکن تنه جبو خاطر گله خادکن جوالات پارزیا خادکن نمونه یک تنه بینم که از 7 سال ریوبریا و مالپره یا بشا کردی دکم
از من نه سپانسری مالپره دیتنه نه جی خودی مالپره حیام اب تلفن جی عبدالله خبر ندایه جبر که او زانن از کار خادمشینم از زانم او کار خواهی پشتگیری بخورتی دکن و کسی نها دهیلا دین داجی دهیلا پاراستنا دین ازدیاتی جی گلک جامر لپشتا سکنین گلک زیارت چکرن گلک یعنی دانستاندن و کتاب متب چاپ کرن یعنی دخوازم بیجم حتی نها هفگرتنک خورد ناوبرا مده هیه کردن پرانی کردان نها لروسیه جی گلک کردمینن و کراسنودار استافلو پوری واندارا و داری جی هفگرتنک باشه اوتونومیا کردا یا چاندی هیا لروسیه او جی کمالی وان هنه که کاری چاندی و عدبی دکن جوینا درباز دکن یعنی حتی نه امسر لنگانه هلان بنرن و پاشته میده چمه بله به پرسامه سرگونه و گریدایی تگوت خوازم بپرسم چما ستالین جی ارمنستان گرجستان آذربایجان کرده سرگونی کازاکستان کر سدم چه بیاجب چه هنجته او وی چاخی دادی حدود دنابرا روسیه و ترکیه دا سست بود یعنی او کسی که کردستان باکور روی بون هاتون وی بری گلی قوم و پسمام وان دوی بری ما بون یعنی چوین هاتن هبو یعنی حدود دخستن درواز دبون ایجا هنک جاراجی چک دبرن چک دا آنین ورداوی دا اوشتشت نه تنه کرد سرگون کرن او ملتین که سر حدود به ترکیه را به کردستان باکور را دمان لباطمه لارمنستان لگرجستان همو ملتان ویدره را کرن بری وان دان قازاقستان که او وار هنکی آرام به لی اوان نه ریبو یعنی دکاربون ریک دنی بدیتانا مثلا حدود بدانا زخم کرنه که مروم نکار به عربی لیوانا او ریدا برخوا شاندن قرگستان لازبکستان لی پرانیا وان لقازاقستان مان و نها دیاسپورا هر مزن لآسیا ناوین یا قازاقستانیه بلکه 720,000 کرد هنه و گندوانی سربخواه هنه مثلا گنده کردا تنینه که ویداری هنه کرد هنه که خنج کردی زمانه که دل نزانه او کالو پیران ویداری درس زمان کردی ددن عرف و عادت و هر تشت دمشه بله پرسکه بود بیجن ناوی مالپره چیه گلو نزانم مبستان یان مالپره کی جان مالپر ریا تازه مالپرامه ریا تازه ریاد اگر کسی که دخوازن بزنبن یک کو ارده خاله کرده باشی ریا تازه همو آیه ریا تازه و کم لیا روسی جی هیه سیحب دوبلوی و ریا تازه کمه یا روسی جدایه یعنی او دو مال پرین سر بخونه بله دو پرسا لدو هفدو بکم که تیمور بریا شر دویم یه جهانی بکشتی روشا دیاسپورaya کرد لسوویتا بری چابو تو دنگه کردا دردکت او یا بله تو زانی وقتی شورش اکتبر چه بود سال 1917 بریار هات گرتن که همو ملتن بچوک یعنی کم جمار مافی خوابستینن ایجا دیتن که کرد لچند کومارا هنه آذربایجان لترکمنستان و ارمنستان یعنی وان سالا تنی ورا هبون بشکه بچوک تنی لگرجستان هبون اوجی کرده ارمنستان هبون چوبونه ورا ایجا وقتی خواستن مافی وان هر سه ملتا بدن یعنی هر کردن وان هر سه کومارا بدن خواستن بنگه که چکن جبو همو کومارا
yani bere خدان آذربایجانش برکو جمارا کردای هر پر ویدره بود 42,000 چون ویدره سالا 23 اوتونومی چیکرن اوتونومی کردی ناوی جیدانی کردستان سور از سویجی بیجم که وان چاخا دستور دا تونه بود که 42,000 کس را اوتونومی بدهین گره که بکیمانی 100,000 کس وارکی به که اوتونومی چه بله یا کردا چیکرن یعنی 42,000 بود چیکرن و مکتب وکرن اونیورسیته و هر تشتی یعنی خواستن و اوتونومی خورد بکن لی دیدن که برا کسین رونق بیرن کرد تننه کسین که کار کرداتی بکن تننه جمارا کردن یعنی پرن لی به کردی نزانن دیدن چاره تنه گوتن امی هنک کادروین که کردی زانن لی نکردن امی وانا بینن ویدره آنین ویدره یعنی چند جملت دن که کردی او بکن یعنی خواستن که اوتونومی فرا بکن پشتی 2 سالا چون دیتن گوتن ام هرم بنیرن هلا روش اوتونومی چانه ام هنکی گوارتن بکن یعنی زیده بکن دیتن که ناف 2-3 سالا دا هنک گوارتن چی بیا جمارا کردا کیم بیا او جی چما جبر که کرده ورا مسلمان بون دکتن ناوانا پروپاگاندا دکرن دکتن اف روسی کافر هاتنه دخوازن و ما بقاتینن نم هر دو جی مسلمانن آذری و کرد یعنی دخوازن و بحالینن ورا اف اوتونومی چی کرده هنه کس جی یعنی آذری جی دهندر و یعنی به هلان داینا در و دگوتن همه که پاسپورت دا نویسی بون کرد همه دزیتن کرده یعنی کاری که باش ندادن یا ندیشتن در اونیورسیته بخونی ورداوی دا بشک جوانا جی چون پاسپورت خواه گوارتن آسیمیله بون هنک جوان جی وقت مگود دین تحصیل لسر وان کرد حال زواج جوان به آذری را چه بو جنه وان که آذری بن زاروک جی به آذری مزنده بن یعنی دیتن که اف کار ورا نکاره پیش ده هره آنین او سنترا هر تشتی کردی ارمنستان هل بجارتن جبر که دیتن کرمانجا وانا خورده و خیجی و یکیجی او کردن یعنی ارمنین که ارمنستان روژاوا یا کردستان باکور هاته بونه ارمنستان اونا هموشی کردی زانه بون دناوان دا گله کسین خوانده هبون که هم کردی زانه بون آنین گوتن امی بنگه ها جوان کسا چیکن جوان کسا چیکن مثلا روزنامه ریا تزه رداکتور پیشن هاروچون مکرچان ارمنی بو باشه هنه کارن دنیجی که به کرداتی و گریدای بو سپارتن ارمنیا دورا سپارتن عربی شامو که الفابا که چی بکه بکار بن روزنامه درخن یعنی کتابا درخن یعنی کار کردیاتی پیش دا ببن عربی شامو ایساک ماراگولو و آشوری او الفابا چی کرن دولت سوویت جی مورا خدانی سر یعنی اکادمیسیان مزن لی نهرین که اف الفابا بی قصوره لبرا هنک تشت خوازم بیجم هنک کرد ما رابونه قصد بنده دبیجن او الفابا کردی یا به تیپ لاتینی یا بری هاواره ها یا بری جلادت بدرخان نه عربی شامو چکریه ایساک ماراگولو چکریه یعنی دخوازن بیجن یعنی هنک کس دخوازن کرده رش بکن ناو عربی شامو دردخن که دبیجن یکی آشوری هاتیش کرده را الفابا شکلیه از تن اثباتک بیجم کن نوسانه عربی شامو و دمه اندام سنترال کمیته یا پارتی کمونیستی ارمنستان بو یعنی نونر کرد سوویت بو مروکی خاندی بو دانه استاندنه وی به ریولوسیونرن روسیه یه ناو دنگ و کیروانا هبو یعنی او کار آنجا خوی دی کار بو بکرا
اثباته که دنجی که ایساق ماراگولوف نکار بو او الفابا چکره او که لولات ما دو شرط هبون که کارکی وسا بکی یک گرکی خواندناتا بلند هبه یا اونیورسیته و آدنجی تو گرکی اندام پارتی کمونیست بی او هر دجی با ایساق ماراگولوف تنبو یعنی نه خوانده بو نه او بو ماموسته که گنده آشوریا دا حاقاسی کردی زانه بو عربی شموجی آنی بو بالخا اف اثبات هنه جامعه که ما سروی مسئله لیکولین کریه و کتب جی چاپ ببه و داره سروی مسئله دکارن به پرسه دادن که عربی شمو ایساق ماراگولو وانی بو باخا تنش بو یکی که دست خطاوی باش بو جبو حرف دست خط نویسین گرکی با هاتن نویسین که رابری موسکوی بکرانم اوقاس یعنی سنتر لموسکو ارمنستان دانین و دورا من گوت او کادروی پیشن ارمنیین که کردی زانه بون و دورا وانا کادروی کردا چکر کادروی کرداش کی داره چکرن گوتن ام بنرن کی لمکتبا فرد هینده به وانا مکتبا ببن برا اونیورسیته هین ببن که وانا ببنه کادرو وی چاقیجی کرده ما لمکتبا تن مکتبا سیوی خانه داده خواندن مثلا حجی جندی امین عبدال جردوی گنجو وانا گو امیش وانا کادرو شکن وانا جی براستی جی بونه بنگهدار ادبیات و ما یعنی بنگهدار زمان و ادبیات ما لارمنستان لیکمان یک تنه هبو که او کسی که لاتیم خانه مزن ببون ده 15 ساله کردیا خوش بیره کرده بود باشه او جارک دن دانه دا سکنندن او بونه کادرو یعنی بوی آواهی بنگه همه هاتا دانیم کرم بله که تیمور مگوت بریا شر دویم جهان بگشتی روشا دیاسپورا پشتی شر دویم یه جهان روشا دیاسپورا کردان لولات سویتا بری چوابو و هر وها رولا کنیاز ابراهیم و یورا نبیف ده ناف دیاسپورا کرداده چه بو؟ یا پشترا وقتی ام گلکی خود بون موسکوا جدید که گله خوردن یعنی وی آنی وقتی رادیو زیده کرن روزنامه ریا تازه اوسا کرن که هفته 2 جارا داره و لطوایا جهان بلا ببه خیج رادیو و روزنامه ریا تازه اکادمی دا بشه کردزانیه وکرن گله کردزانن و داره کار کرن سر علم کردی کتاب چاپ کرن دورا تیاتروی کردی وکرن فیلم کردی یا پیشن زری سال 1926 ما چکریه لجهانه تیاترا کردی جی سال 1937 یا علیگزه یا دولت بو او جی ما چکریه اوا همو به پشتگیری سوویت بو و ما هول دادا که افکاری که سوویت لارمنستان تکرنه بگیجه همو کرد سوویت یک کمارین دن داده مینن مثلا کتاب درسا ما چاپ دکر ما دشان قازاقستان آذربایجان گرجستان و داره به کتاب درسا این ما ایکل ارمنستان چاپ ببون درس کردی در باز دبون ورا رادیو جیوسا رادیو آنتنا که اوسا خردانی بون که همو کمارین که کرد لیدمان و داره گدارید کرن حتی لکردستان و لکانادای جی گدارید کرن جبر که آنتنا پر خورد بود ریات هزا جی عینی بوی جوره ما بلافت که لجهان آبونه ما گلک لسوید جی هبون یعنی دخوازم بیجم او بنگه ها که سوویت لارمنستان چکره بو شاعر و نویسکار و کوملا نویسکار هبو یعنی ما گلک کتاب چاپ کرن ما پیشی بلاتینی چاپ کرد پاشه بکیریلی چاپ کرد یا پشتی سوویت هلوشه هم دیسا در بازی لاتینی بود لی نه لاتینیا که عرب شمو چی کرد بود لاتینیا جلادات بدرخان هم پشتی سالا نودی چاپ کن یعنی خوازم بیجم او روزنامه ما از نمونه که بیجم که سر الفابا ما او دانستاندن ما او هوار او جلادات بدرخان جی نمونه اکتانه بیجم بلکه من ده پروگرام دنداجی گوتنه هنه کسان که ندایه زیورا بیجم روزنامه ریاض هزار سال 1930
به تیپ لاتینی به کردی چاپ بو. اینجا حاجی جندی چند هجمار روزنامه تازه و چند کتابین که با ما به لاتینی چاپ ببون جهوار را دشینه. جلالت بدرخان به نازناوی هرکل عزیزان ده هجمار 8 یا هواره دا اینفورماسیون چاپ کرد به ارمنستان چند هجمار روزنامه را تازه و کتاب استندم به کردی یعنی به حرف کرمانجی کرمانج حرف ما گونتر حرف ما خوشکتر حتی گوته بینا کلیل که اینچه علاقه از جواناته یعنی کسی پیشن که قبول کریه که الفابا کردی آل لاتینی پیشی مچه کریه دورا که بی هایوان هفته هبه جلادت بدرخانیا به هفرا الفابا کردنه چه کریه دکار بون بیان دانا هفته یا دکار بون سر بنگه ها یامه او الفابا خورتر بکرانا جبر که الفابا ما چکر بو همو دنگی کردی تیده هنه و کسین کردزان و رولازان ناو دنگ جی مورا خادانی بون اثر حکومت سوویت جی قبول کرده بو یعنی تی وی مانه که دکار بون به هفرا بکرانا یعنی اوقاس بله که تمور مروف دکار بجه که بکو چاوان هر دو خوشمرین دیاسپورا برز کنیاز ابراهیم و یورا نبیف ولاتین سوویتا بری سیوی ما ولا هم تکارم بیجن ما گود جی ما لی تشتک ها که جبو خاطر بیرانی نوان هم گرکی کار خواه پیش بخن یعنی هیوی همه قزاقستان لعالمات های خاص با گلک جامعه خانده زانه و ولد پاریس هنه وانا وی هفدو بگرن لروسیه جی کرده می به شرف هنه زانه هنه از زانم که پشتی پاندمی ام گرکی راستی هفدو بین لموسکوی همو کردین سوویت گرکی بونا وان کارانا بروی سر هفدو ببین از جی لور آماده ببین امی جبو خاطر بیرانینا وان هر دو مزدن ما یعنی به کار خواه مزن و به ناو خواه مزن به ولاد پاریزیا خواه مزن گره که جبو خاطر وان کار خواهک وان بمشینن و از خواه ندین دارم زانی لی از واد فکرم که لوی جهان جیان هبیا که وانا کار مبدیتا و پیشا بونا کرم که بله 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 یعنی پرسنه بی کرم که اره که تمر نها روشا دیاسپورا ولاتین سوویتا بری چاوایه بناریناته ویگاوی یعنی دما یورا و که کنیاز که یورا ریوا دبرن یعنی هر تشتوان پروگرام کری بو هر ساعت وان داگرتی بو هر کسی را دانستندن دکرن نها هم کتنه نوا شینه همجی اف پاندمی نایله که هم راستی هفدو بین بریار بدن چا بکن لی آهر سرکه که ولد پاریز پرمزن هنه که دهیلا آبوری دا جیوی پشتگیری بکن و کسین خانده و زانه و کرمانجی وان جی گل خورده
کسی نوسا جی هنه وانا ام گرکی بگین نهف که بکاربن بگیجنه وان جامیرا که چون yani ahire sereke wana bingeheke û sedaniye ku em ê bikaribin ser wê bingehê hinek tiştan zêde bikin. Yani em ê hewl bidin ku wek wan nîbe jî lê bi demêra kesên wisa derkevin ku bikaribin wan karê wana bi rûmet pêşve bibin. که تیمور تو امکان و پیش روژا دیاسپورای ولاتین سوویتا بری چواد بینه و هگر ام بهورگلی لوان ولاتان یک بیک بنرن دی چوابه Yani diaspora me zanî niha berê Sovyet hebû yani wek pişta me bû pêşgiriya me dikir pêşgiriya xurt dikir. Niha ew komarên ku aboriya wan xirab e Ermenistan û Gurcistan û Azerbaycan ew wana dibêjin heyran me awqa sal ji were kir niha aboriya me xirab em nikarin bikin lê niha rêyeke we dinê heye Kurdistana we çêbiye bira alîkarê we bike zanî. Niha hêviya me ew e ku ev diasporayên welatên Sovyet ku me federasyonek çêkiriye ji wan hemû diasporayên yani ji hemû komelên Kurda yên diasporayê me ev yani Kurdistanê haş me hene danûstendinê me bi wan re heye bi Kurdistanê re bi hikûmetê bi herêmê re yani eva heger bê naskirin yani danûstendin bi hevdûra çê bikin wê fondekê çê bikin ku bi wê fondê bikaribin van karana bimeşînin. Lê ez dibînim ku çend diaspora çêbûne li Kurdistanê danûstendinê xwe bi wan re dikin lê hewl didin ji wan çend diasporayên yeke xurt çê bikin ew jî heger Kurd li hev bikin yani hemû bêne jem hev yani em dixwazin bêjin ku em beşek ji Kurdistanê ne zanî em diaspora ben em 200 sala derketine lê em xelqê Kurdistanê ne. Kurdistan jî ku bira bibîne ku heva 100 sal 200 sale Kurdê me li welatê ku lê dimînin hema bêje ji xwe re Kurdistanek çêkirine yani heger rojname hebe radyo hebe tiyatro hebe yani kelam û reqas û arf û adet heben yîdî Kurdistan ça dibe me ew çêkiriye û gerekê xwedî li me derkevin heyf e ku mesela di rê hinek tiştên biçûk da wek piştgiriya aborî ev kar hilweş e niha mesela radyoya Ermenistanê û rojnama Êrîvanê yani heyf e ku bêgirtin yani di aslê xwe de heger merî rast xeber de ew wana hatine girtin ema tenê navê wan maye rojnama ku neyê belakirin bi poste radyo ku Kurdistan lê gudarî neke yani komarên dinê gudarî nekin ew dimîne radyo lokal yani di vê pirsê de gerekê Kurdistan xwedî li xelqê xwe derkeve em xelqê Kurdistanê ne bira kesek nebêje niha mesela eger tu ji min pirskî ez mîna hinek Kurdan nabêjim ew Kurdistana başûr hatiye çêkirinê welatê min e ez wisa nabêjim ew welatê başûriyan e ew wana ew welat çêkiriye yani dikare bibe welatê min jî bi şertê ku ew wana me qebûl bikin yani tu rêyeke dinê tune bira herkes bizanbe ku gerekê di perçeya xwe da bi ser keve û bira nebêje ku ew welatê min e ez dikarim herim 20 welatê Ereba heye dijminê hevin jî di nav wan da sînor heye hevdû qebûl jî nakin yani çima gerekê Kurdekî başûr
5 باوی خواه شهید دابه و از هرم سر و آخرونم از بیجم و آخا منه تشتکی ساتنه او آخا کردستان باشوره و خادیه و آخه جی کردن باشورن کسین کردکی جی پرچکی دنه هر وی داره گرک خواهوک میوان ببینه اگر اوانا وک خلقش ماله ببینن او تشتکی دنه لی ام گرک خواه هردن وک میوان ببینن. بله. کرم که کتی مرازی سهرم علیه و قاسی کردزانم تجیه نکی بحث کر هجمارا کردین دناو کردین سوویت برده هری زیده لآذربایجانی هیا لی زیده دن جوان درناکه به چما گلو ولاتین دن اوانا تزانی اوانا وقت میگو یعنی بری 1000 سالی اول ورمانه از یعنی یک سبب سرکه او که دین مسلمانی وان چاقا بری 1000 سال بری 500 سال وانا وک ملت ده ها حسباندن یعنی ام مسلمانن ام یکن ام ملتکن یعنی ها ده ها حسباندن ایجا او کتا سری همو ملت وان داره و کرد خاپیان جی آزری گوتنون برای منه و او براتی اثبات جی کرن چا اثبات کردن گوهان قیزامش ترا یعنی هر دو زوجین اینجا کرداجی زو فهم نکرد که آذری گوتن اون برای منه یعنی تی معنی که هم هر دو جی آذرینه یعنی نه معنی که هم و پشتی ویه که وقتی که بنگه که خورتونه به او رادیو و تلویزیون و نظرم عرف و عادت و کومن کلام رقاصه تیاتر و وانا او هدی مرید حالا زانی او ده هلکی جی از نزانم یا مثلا یا کردن ازیدی نوسا بو یعنی حال زواج آمد تو نبو باشه یا پرسا سرکه لکومارن که کومارن مسلمانن زوره لخلق دندکی یعنی بخوازی نخوازی یعنی دبی ام مسلمان ام برای هم لارمنستان کسی نگو ام برای هم جبر کنن دین ما جدایه یعنی کسی نگو ها قیزا من ترا و ازدیاجی نخواست جبر که ازدی جملت دن نازوجین یعنی ازدی نخواد زوجین یعنی اف همو یعنی هنگ تکارم بیشن ناتشونالیزم ورداوی دا تشتکی ساتنه اگر جنات آذری به او مالاتت به آذری خلاص میوان تینا مالامت تو مجبوری سب خاطر جنکی به آذری به میوان را خبر دی جخوا زارو که ویجی و دیا خورا خبردن با آذری ورداوی دا یعنی هیدی او هوا ویدره تی گوارتن البت ویدره گل کردن ولاد پاریس هبون که هر دم جی شیار بونه هر دم جی کار کردایتیه دکرن هنه کس جی ارمنستان وقت چون آذربایجان رونق بیرمه اوانا جی ویدره کار بردوام کرن یعنی بنگه دانین رادیو روزنامه درخستن بردویده لی او همو تیر نت کرد یعنی گیشتی اوی درجه که لآذربایجان کردکی جمرا کردکی ناو دنگ راستی من هات یکی کو اویانه کرده مجه پرسیدو کردی گو از نکردم لی آپی مکرده یعنی گیشتی وی درجه زانی یعنی روشا کرده آذربایجان هایه و وقتی که دبیجن ملت یعنی دولت ام آسیمیله کرن تشتکی ساتونه لولات واجی لباکور جی دبیجن امکان تونه اف کردواریا ما نجی امکانایه نه مثلا دبیجن مکتب کردی تونه نه لما ام کردی نه آخوان لباکور جی لآذربایجان جی یعنی برای هر کس بزن با که لمکتبا فری آخافتن کردی ناک لمکتبا فری خواندن و نویساندن کردی جخوا زارو کردی نظام بل نکاره هر مکتبا کردی جی یعنی
کردی مری لمالا خود فرده به پرسا دنجی هون ترکیش خورا آلترناتیو دبینن لآذربایجان جی آذری خورا آلترناتیو دبینن لبا ما دو زمان هبو آلترناتیو یک ارمنی یک روسی ما هر دوشی خورا آلترناتیو ندید و مالا ما تیر دکر که ام بکردی مزم بکردی باخون حساب خوابه که از لایریوان مزم بومه لایریوان همه بجا کردتونه مکتب کردیان ارمنی و روسیه جینار و حوال همه ارمنی نه روسن ل مالک ما کردی نه خبیا ما برمنی پرسک بکره دیو باقی ما برسیو من ندادن حتی ام بزمان خان نپرسن یعنی همو بهانه یزانی یعنی مری نه از تد بینم تو جباکوری کردیا تا گلک خوشه لی از زانم گندی تا و گندی باوی تا گلک کس هنه که کردی نزانن ما او دولت هات زور لوان کرد زور لتا نکرد یعنی گوت سر فی مالی را بازدن برا اوانا کردی با آخوان سر مالی دنی او یعنی تشتکی ساتنه حتی از کارم بیشم که یعنی آسیمیلاسیون کرده پرانی به داخاز کرده تکرنه نه به زور دستی بیا نه مثلا ارمنیا بخواستانا هم آسیمیله بکرانه آستنگ چه کرانه ما عیناتی وان و ما کردیتیا خواست زیده بکرانه زانی؟ یعنی ما برسی وان بده ایجا لی هنه کس هنه ایدی بدل وانه که آسیمیله دبن ایدی او کار وانه یعنی سوج نبیجن سر حکومت دولت یا خلقی سوج پرانی یه مایه لی از ویجی بیجم لباکور زانه اینو سهنه یه 20 25 30 سالی ما دو سه کس به مالپرا ما و هاتنه گریدان و کردیا وان گلک خوشه مسئله کچنجی خورتنجی حساب خواه بکه کچک نوراشانه لستنبول دمینه یعنی وقتی هاتی استنبول جی زاروگ بیه 5-6 سالی لور خواندیه برای ویجی همو دکتر و مهندس و زانه خواندن بلند هنه خوشکو برای وان همو جی یعنی من خواست پسیخولوگیا وان فهم بکم از چون من همو خوشکو برای روی دیتن هاتن من تقدیم کرد که کرمانجی وان خوشه پیامین که جه هفدرا دشاندن جی به کرمانجی بو او SMS وان جا او جی لستنبول دمینن قد کردستان نمانه جی ناف کرده جی نمانه کار وان جی کار دولتیه و یا هر عجب جی ترکیه و وان جی گله خوشه یعنی متخبین کریه که کردیا وان کسا خوشه یک و ترکیه وان خوشه بله تنویسنده بو یعنی مگو بلکه اینا کسا نخونده کرم بله مثلا هشمندیا کردیاتی که مرتجی بحث کرد براستی جهندره مالت تزانه که تجیل دیاسپورای بسالایت لأوروبا روجاوا دجی تدبینه مالبات کردان و زمان کردی تزانه لگلک ولاتن أوروبا ما في زمان کرد یعنی زمان دایی که بخوینن هیه گلک جران مالبات کردان بحثا خوا بکن و چا بجم وکی ماسیه دکن کد بجن ساروکه مده هرن دبستان هفته جاره که دخوینن و هینی کردی ببن اجبیرا دکن که زمان دایی که بنگهاوی مال ندبستانه و یاد که ماسیا ما کردی دیاسپورا هی براستی لی که تیمور از اشتباه پرسم خباتا لدیاسپورا لأوروبا ولاتن سویتا برید کاری چوا بمشه چوا دکار خورد ببه باندورتر ببه تبینیت چنه ولا او دیاسپورا این ما که کمالا خورد چکرون بله کنیاز ریوابری اوی دبر
yani danûstandinê wî bi hemû komeleyên diaspora welatan hebû. Mesela li Danimarkê, li Fînlanda, li Almanya ew wê derê ew komele hene yê diaspora. بله Danûstandinê wana hemû bi hev re hebûn û wana yeke Ewroyê yani ya Ewropayê çêkir diya Kurd e navê. بله Ew diya Kurd ya hevgirtina hemû diasporayên Ewropayê ye û بله ya kenya jî rêva dibir ya Kurdên Sovyeta berê ew jî dikete nava diya Kurdê. Yura Şamil ew jî wê derê bû û kenya jî wê derê bû. Yani ev hevgirtinek bi hevdira xurt hatiye çêkirinê heta ev hevgirtin çend cara danûstandin bi hikûmeta Herêma Kurdistanê re jî çêkir çûndin hatin hebû. Yani heta niha jî ew pev yani çûyîn hatinê wan hene û hevgirtineke xurt di nava Kurdistanê û diasporayê de heye û ya sereket zanî ez hinek tiştên de jî bêjim ku بله ev Yura û Kinyas her yekî 5 sal di vî karî da mezin bû zanî karê kurdetiyê, komeletiyê yani rêvebiriyê. Yani tu texmîn bike ku ew kesana 5 sal ji van karana pere nedad da maaşê wan nedad. Yani heta perê xwe xerç dikirin. Yani maleke wan hebû, Her de karekî deyndar wan hebû ne wana karekî wan hebû. Mesela Kinyazê Camer ji pêş zarokê wî hebûn û 1000 xwendekarên wî hebûn li unîversîtê. Yani evana hemû wext dixwastin ne yani rêva bibe yani mala xwe xwedî bike wan xwendere. Yani Yurayê Şamil jî komeleyek hebû rêva dibir, malper rêva dibir, konferansên Kurdzaniyên ku hebûn hemû wî amade dikir. Mêvanên ji Kurdistanê hebûn wî gazî dikir û danûstan wî bi serokatiya Rûsyê bi serokên Rûsyê re dida girêdanê wan. Yani dixwazim bêjim niha ew pevgirêdanek gelek xweş heye ku Kurdên hemû Sovyetê gihîştine hev ew komele çêkirin ew komele jî danûstandinê wan pir xurtin bi hemû komeleyên Ewropayê re ku navê wê komele navê wê komele diya Kurd e ew jî dikevne hev. Yani yani dixwazim bêjim ji berî gelek çêtir e dimîne ku hevgirtinek hevdû hezkirinek hebe. Yani ya sereket tu gerekî vî karî hez bikî zanî niha mesela ew camerana ça 5 sal pey hev her yek vî karî kir ji ber ku lezet ji karê xwe didîtin. Heta lezet ji xwe jî didîtin îja me jî lezet ji karê wan didît. Yani dixwazim bêjim karê wanî pêşin bû belkî. Tedî ew mamosteyê unîversîtê ye lê meslekê wî bibû kurdewarî yani bibû Kurdistan yani ew jê re bibû meslek ji her du re jî ji kek Yura re jî ji kek Kinyas re jî. بله که تیمور اموارن سر مجرد زمان کردی دیسا یک جه حسکر و شورکش زمان کردیه و دیار جی دوی کرد چی بکن جبوک زمان خواه لدیاسپورا ام بجم مجرد ما دیاسپورایه لدیاسپورا بپاريزن يعني دکارن چی بکن چی نکن و دکارن چاوا چی متودا بکار بینن تسر وی مجاره چی بیجه yani peşeroja zamanı Kurdi li diaspora çawayê. Yani eger tu ji me pirskî yani bi xwandin nabe bi mekteba Bele. nabe yani. Niha mesela wextê yek ji me re bêje kesek çûye Kurdî hîn be yani di serê me da tenê biyaniye. Yani ça dibe ku Kurd here Kurdî hîn be. Yani ba me tiştê hat tune zanî yani nakeve serê me ku yani heger tu Kurdî gerekî Kurdî bizanbî. Baş e we wextê de nekiriye virda wê de lê gerekî bizanbî ku tu rêyek
تونه خنج مالا خدا کردی خبر دی تیر دی که تنه اف تلویزیون اف مالپر اف ویدیو بلوگ اوانا دکارن آلی کاری بکن هگر اوانا گداریا مدکن روژک دی دو سسی و هگر نا او تلویزیون کردی خورتنه هگر زارو کندانن بروان تلویزیون اصفی حتان ایواره نه همو تلویزیون ها هنک تلویزیون کردی هنک باشتره او زارو بروان تلویزیون قطرون ننه یعنی تلویزیون که از زانن گرک یا کردی وان باش و پروگرام نوان یه کرمانجی که خوش گرک وانا گداری بکن شخواه تکنیک چی اصلا پیش داد چک کنه ها ویدیو مالپر هنه افانا گرک آلی کاری از زارو که مبکن دمینه که او کسین که سر زارو که سکنین ده باو بن خوش بنا بن کی بن گرک حول بدن تنه بکرمانجی خبر دوان را شخواه یعنی کرمانجی ها ما هنک آلی کاری ها مجی کرزانی نه مثلا ارمنیا دگو یعنی کسی که ارمنی پر خورزانن پرانیاوان کرده یعنی لیکولی کردن چما جبر که کردن ما تدی لگنده دچنه مکتبه نه حیا 7 سال وان تمام به اوانا به ارمنی گوتنه که جی نزانن دچن مکتبه مکتب ارمنیا لیتراتور فرده بن ارمنیا جاده نزانن ایجا به ارمنی واجی دکونه اونیورسیته یعنی یا لیتراتور و سا پیش دکون مثلا چرکز رش بو چرکز رش یعنی دکترا کی می نبودنگ بو جا آمریکا هنک ارمنی هاته بون گوته بون کی ارمنی باش زانه لونیورسیته گوته بو یه باش زانه نه ارمنی کرده یعنی ناوی دامزان یعنی دخوازم بیشم مریه که مال دا کردی خبر ده هیچ تاثیر نکه که زمان دن دکاره کم زانبه یعنی کم خبر ده تشتکی ساتو نه مثلا از به ارمنی روسی یعنی من کارجی کریه نوان در اول دامیده لی او هر دو زمان تاثیری سر کردی هم نکنن یعنی نبونه آستن که کردی هم کم ببینیم بله که اکتیمور از نمونه دو نمونه خوش بدم تاج بو کفاتواره وش بو تماشوانه مجی دو کچکه مهن السويدي چبونه مزن بونه السويدي زوجينه و هر دو جي في دمي دو زاروكيوان هنه جار مر ویدیوی زاروکی خواهد شینن که پردلی مخوش تبه و از درم سردانوان جی ایجا به مالی به کردی دی پیون دایک کردا روش آوای کردستانه و باو کردی روش هلات کردستانه زاروکیوان به کرمانجی و بسورانی دی پیون به باوی خوار برنگه کی بدیا خوار برنگه کی جیانوان به کردی المالی و دی و باو لسویدی چه بونو مزن بونه و بالتلفزيون كردي تبحث كرج لو ما أسخازن في نمونة بدم بالتلفزيون كردي يعني دي يوتيوب دي تلفزيون دي سمارت تي في هون دزانن دي بويه مودا بكردي دكن إيجاج مرة لو كي 4 سالي سترانة سيد يوسف دبيجة السويدي بكردي هندك ما بواز بفرم هنگی كيف ما هات وقت الجبو نمونياتا ياكو لماله چقا گرینگه که امزارا که خواه به کردی مزن بکن اجاخته که به موزیکا کردی دنگ کردی ده هروان بنگه هک جدس بکیم بنگه ها زمان کردی داتینه لو ما جی مخواست از بار بکم هنکی کفاته جی بینم که اما عینیو سنه نه یعنی از تشتگی دیجی بیشم وقتی ام دویژن به ارمنی نپیوه به آذری نپیوه به ترکی نپیوه ام نجبوه دویژن که اف زمان نخواشن اف زمان پیسن اجبر کن نه ایمنه ایمه کردیه و ای دایکامه ای شیرمه ای ولاتمه ای
میه نه مثلا من نمونه و جاری آنی از لفراج تخوازم بیجم نه مثلا اگر تو جنکه که در و ببینی پر بده هیچ کس نبیجه جنک خوازی دیام بیا جبر که دیامن یا هر بده و یا هر زانه یا هر باقله یا گرک زمان جیها بزنی یعنی هیچ آستنگک تونه که تو لمالا خواه به زمان خواه خبر دی حتی او آستنگی که تنه چکرن نه تدی لباکور او چکرن نه یعنی چند اونیورسیته چکرن کادرو چه بون ماموستای کردی چه بون نه اکان او ماموستالو کنه یعنی چون یعنی رژی هاته وکرن زانی یعنی و هرن ماموستاتی هم ببنه کردناز هرن ناف خلقی خواه از یکی ناز نکم که چوبه گند گوته به از خوازم برا درس زمان کردی هم وکن و دجیوی درکتنه گوتنه ناتونه کاری بگی یعنی بلکه از رند نزانم لی از زانم که دولت اونیورسیته وکرنه گوتیه کرم کن برا کرد برا بخوینن زانم که او گند کرداجی بن دست به سروکاتی کردانن یعنی چند شهرداری لباکور نه دست کرده دانن ماموستا هنه و شهردار جیتویی گنجی دسته تانا که یعنی ام او نکن زانی یعنی ام هنه که جخواب بپرسن ام گازنا جو که دن نکن ام جو برش خود است بکن راسته یعنی ام نات سیاست یعنی نزانم لورا جیه نجیه و دو طالبان بسر کردن نه؟ بله ما طالبان جو کردان نخورتر بون یعنی وک چکدار وک شروان بله او طالبان دولت جی نخورتر بون دولت افغانستانی بله تدی تانکه دولت هبون بالا فریوان هبون لشکر وان 10 جارا جی طالبان زیده تر بون یعنی گوری خواب سر کردن یعنی اف نه بدلی مایه که او هاتن سر حکم افتشتگی دنیه یعنی جی کرده خورتن نی بون کرده بری خانه داره که آزانی کردم که یعنی هم زوید در کردن بله نه بله راسته بس ام نفشه نو جوان خواه ام چاوا بکن بو که هشمندیا کردیاتی خورد بکن یا جی بهیلن لدیاسپورای امان کانالیزه بکن جبو پاراستنا ناس نمایا کردیاتی چه پیشنیاری تهنه والا پیشنیاری من یعنی گره که مروف بخوازه زنی یعنی جبو که بخوازه گره که زمان خواه ولات خواه تاریخ خواه حزب که جبو که حزب که گره که ناز بکه نا گله کرد نزانن که ده زمان هگر ده هلا زمان دابه کردی گلک زمانا گونتره گلک زمانا دولمنتره حتی وان زمانا جی یک جینار من لرخ من خان ناز نکن یعنی گره که خان ناز بکن نه مثلا از تر نمونه اقدم بیجم ورا لسوید ما مستای کردی هنه یعنی درس کردی دیدم یعنی گلک زاننه و از گلک آجی ناز تکم لی مجوان جی بیسیه نیوی کرده زاروکی خان ناشینن وان درسان نیوی کرده سوید و درس جی بلاشه و درس جی همه لوی مکتبه نه مکتبه ده که مکتبه که دا زاروک دخونه دا عین مکتبه دا تین هفته جاره که 2 جاره زمان کردی دیدن او زاروک نشنه وان درس ازانی هفت کیمانیه که
Yani çima naçin ji ber ku dêbavê wan nailin. Çima dêbavê wan wextê nailin demek bêjin ku ev dêbavê wana dixwazin ku zarokê xwe asîmîle bikin îdî karê we xelqê neketiye dagîrkar kirin, dagîrkara hakir, dagîrkara hakir. Dagîrkar ji xwe dike, ji xwe wê bike, ji xwe kiriye jî. بله گوتنک کردی هی دبیجی خیره خودی درون دولت امکان دایه امکان هیه ماموسته هیه دبستان هیه امکان هیه لی ناشینن تنه نفس ویده لگلک ولاتین اوروپا جدی سواره جارکه میوانک من برنامه من دین جدی سا افغازنا هبو که امکانات چه دکن ام کورسان و دکن خواندکار پیوستن ام لبر دایک و باوا دگرن ام دبیجن زاروکی خو بشینن دا کو ام کاربن بنگه که چکن کو ام مراجعات بکن سرلیدانه بکن کو ام زمان کردی بشه زمان کردی بکن دورد براستی که مسیح هید ناو کردستانیین دیاسپورا هید تایبت جیرولاتین اوروپا بله 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 او از پرسا وقت زانه که تیمور لباکره کردستان پلتفرم زمان کردی کمپانیا زمان کردی که به زمان رسمی و به زمان پرورده دست پیکریه ایسال تنابینا 45 میلیون کل همو دنه کمپانیا بردوامه لکرد وکو پیدوی هیه وکو داخوازی و هیوی هبو لبه کمپانیا زده خودی درناکوین که جیه خمگینیه مروف چاوا بکه تد بیجی چه که ماسی چیه؟ کێماسی ji ber داویا وی مجاره ده بله yani li Bakur بله rêxistinek heye ku Kurda bi rêva dibe بله û ew rêxistin jî naxwaze ku mektebê Kurdî vebin û ez zanim nizanim niha mesela ez zanim ku ji bo hinek pirsan ji bo hinek pirsên partiya xwe yani şahîdên xwe yani serokên xwe dikarin 5 milyon îmze berevkin lê ji bo zimanê Kurdî 5000 îmze nadin yani û kê ne Kurdin îca em gaznê xwe ji kê bikin yani بله خو بدون خواه berê xwe bidin xwe niha mesela wextê tu ji Tirkiye dibêjî me nas bike yani perwerda bi zimanê Kurdî nas bike yani heger tu ji min pirskî eva daxwazeke di cî de ye lê ji bo Kurdên Tirkiye baş ne ji bo Kurdê Kurdistana Bakur Kurdê Kurdistana Bakur gerekê bizanbin gerekê dê û bav bikin gerekê em bixwe bikin lê ê ku li Tirkiyeyê dijîn wana li xerîbiyên li welatekî din dijîn ji wan re helbet mekteb lazim e yani gerekê Kurdî bê resmîkirin ji xwe li Bakur jî ji bo bê resmîkirin niha tu rêyeke me tune xin ji wê yekê ku dewlet resmî bike lema jî hinek camêr berê xwe dane dewletê lê dibînin ku Kurd bixwe vê yekê zêde naxwazin zanî بله بله که تیمور از پرسک داوی جی بکم ام هدیه دیتین داویا برنامه خو وقت زان دیاسپورا ارمنیا و یهودیا و گلک ولا نتویندن خورته گلک خورته بنرنا تا کردین لدیاسپورا بقاسی کو ین خاصی کو پدوی هيا دخباتا جواکی موزیک فولکلور کاملا و رخصتنین کردی ده وکو پدوی هيا هنه چالاکن ولا yani ji berê gelek çêtir e niha بله ya Ermenya û cihiya lobiya wan berî 100 salî jî xurt bû niha jî xurt e بله ya wana dewlemendên wan gelek hebûn dewlemendên welat Parêz ku perê xwe kirine vî karî ya Kurda dewlemendên me hebin jî teze çêbûne çend hebin û dewlet
yani دولمندیا وان و ولد پارێزیا وان نه بەهەڤرا دمەشن بەهەڤرا نامەشن یا ئەرمەنیا و جوهیا بەهەڤرا دمەشن زانی ئەرمەنی ژمە سەد جاری کێمترن لێ وەختێ پشتی قڕاخا ئەو ساکردن که لۆبیاوانە ساکرد که بیست چەند دەوڵەتان قڕا ئەرمەنیا ناس کرد ئەمریکا فرانسیا و رووسیا وانانە یا قڕا ئەرمەنیا ناس کرد yani Kürt çima nikarin hesab bikin li Dêrsimê, li Koçgirê, Aqas, Qeremehat, li Şengalê yani çima nikarin Aqas hevdû bigirin ku yani em ji Ermeniya zêdetir hatine qirê em ji Ermeniya pirtir heta roja îro jî berdewam e yani dimîne ku ew Kurd hinek ji biratiya sexte dûr kevin zanî ha mesela tu ji min pirskî hinek kes ji min re divên tu radîkalî ez wan kesê ku yekîtiya axa Tirkiyeyê diparêze ez wan re nikarim bibim bira yan biratiya bi wî re ji min re nelazim yani ez heyat dikarim bêjim ku kesê nûsa ji dijmina jî xirabtir e ji ber ku ji me ne û ez dikarim bêjim ku ev ji ku jî tê yani bi texmînî dikarim bêjim împeratorî hilweşan çend dewlet çêbûn împeratoriya Osmaniye hilweşa çend dewlet çê nebûn hinek dewlet jî çêbû ku gerekê çê nebûne wek Iraq û Sûriye qet tu nebûn yekîtî Sovyet hilweşa çend dewlet çêbûn û dewleta Kurdistanê jî wê êsa çêbe Yugoslavya penê bi şertekî dikare dewleta Kurdistanê çê nebe eger Kurd bixwe nexwazin aniha dijmin ser wê meselê dixebite û di wê meselê de jî rind serketiye wele yani dengdan çêbe Kurdê bêjin piraniya denga bê em dewleta Kurdî nexwazin xelas yêdî nebêjin dagîrkaran hakir zordarî îşkence û nizam çi tiştê se hebe jî ya ku ji me ye pirtir e gelekî spas spas ji bo gotinên te û spas ji bo beşdariya te em hatin dawiya bernameya xwe gotinên tên dawî tu bixwazin gotina min e dawî zanî çi niha ev bernameya te bi me re çêkir eva tê wê manê ku Kurd zêdetir nêzîkî hevdû dibin dilê we ji bo du Kurdê me êşa we taybet ev bername çêkir hemû televîzyon û ew blogên Kurdî ser vê meselê nivîsîn hikûmeta Herêma Kurdistanê ji Kek Mesûd Barzanî bigire ji Nêçîrvan û ji Mesrûr Kek Mesrûr wan hemû serxweşî dan ji bo her du kesan jî yani hevgirtineke ku Facebookê vedkî serê heta binî ji her çar perçê Kurdistanê dilê wan ji bo Yûra Şamil Nebîyev û ji bo Kinyazê İbrahim Mirzoyev bi rastî dêşe weke me dêşe û ev bername we jî îzbateke ku Kurd êdî hevdû digirin dixwazin hevdû bigirin hevdû hez dikin û em gerekê wisa bikin ku ew Kurdên ku ji rêya xwe xalifî ne ew Kurdên ku paqij û delal û ji bo welatê xwe 20 sal e li çiyê ne serkevira radizên amade ne ji bo welatê xwe bêne kuştin jî em gerekê wana danne ser rêya Kurdistanê ser rêya welatparêziyê ku xûna wan e pîroz ji bo gelê me bêrêtine eger têrêtine û gerekê wana ji kesên ku wana dixapînin dûr bixin
و gelek spas ji bo bernama we ji bo malpera we jî ez dişopînim gelek tiştan ji malpera we ez hildidim di malpera me de jî çap dikim û hûn jî hinek tişt jeriya taze çap dikin ev jî tê wê mane ku di navbera me de jî peywendiyên xurt çêbiye di hêla malperê de blogê de televîzyonê de her tiştî de dimîne ku hemû Kurdê me habin û gelek spas ji bo we jî ji bo rêveberên we jî ji bo televîzyona we jî em jî gelek spas dikin kekê Tîmur em dizanin û em şahidin ku Kurdên li diyasporeya Sovyeta berê û yên Rûsya her dem palpişta Kurdistanê ne û ji dil alîkariyê dikin û her bêgumanim em kar û xewata hevdû dişopînin wek te jî behs kir û em ê bişopînin jî em bi hev re ne em jî gelekî spasiya te dikin ji bo ku gelek spas ji bo ku tibû mêvanê me mêvanê Çarpel Medya mêvanê bernameya min spasiya te dikim ez dixwazim bi çend gotinên Profesör Kimyaz İbrahim Mirzoyev bernameyê biqedînim ku wiha digot Kurdistan yek e em Kurdistan em dilekin bayê başûr ji bakurtê bîna Kurdan bi hev dertê em gelekin em dilekin dilê Kurdan perçe nekin Kurd her yekin Temaşevanên hêja em spasiya we dikin ji bo ku hûn bi me re bûn welme guhdar kir welme temaşe kir spas ji bo têbîniyê we ji bo şopandina we her bi me re bin em gelek spas dikin her dîsa em hêjayiyê xwe bibîrtînin bi giramî bibîrtînin em sersaxiyê ji malbatê hemû kesayetên Kurd ku me bandemê dawî wenda kir em sersaxiyê ji malbatê wan re dixwazin û em sersaxiyê ji gelê Kurd û Kurdistanê re dixwazin her hûn her şad û bextewar bin dema we xweş dilê we geş be.